danas snimamo novo video o Slenderman i Turfman naoružani. Znači sada će uništiti. Nema nikoj. Ovo smo je naš YouTube. Kombajn. Idemo pravio pad, sad vidimo tamo da li ima nešto. Odjedo. Kaj za ovo? Nemoj niš u školu to. Teramo ga Slenderman. Da. Možda ne fane site. I vidi pazi, djelo ima slizgara guperne. Pogledaj gotovo. Da skratimo otpustiti 6 na drog? Ne. Da ti ja povisam da vidim. Sad ću onda ponad. Da ću ono popotaram, no. Okej. Tu. No ko je to koža na palto celtor svrh? Da svom. Evo mene pak na prvo to mjesto kada je što ti idete. Pak se udavam. Ajde, be. Kako bi napravi to? Što da mislim da kali ne Slenderman. Hvala za kameru. Javaka! Ali ne Slenderman. Ne, Ja dam sup poslije. Oh, what the hell? Ko je to? Otvorite zamki. Ej, to smo mnogo da duvo vetar tuka. Samo što se približujeme kaj Slenderman. Samo što se približujeme do Slendermana, počne da duvo vetar. Od ova strana mi je strašno. Ovako je ladno. Malo povaki. Pa, dečki, kako što kažuvam, snimamo s ovom masi video. I ki bude mnogo dobro. Znači, videotki bude koje prvki ostavak preko 3 masi. Ko je stavio ovoga na tuka? Ne, nije kvadru idejane. Nema se. Nema ništa na ovom mjestu, ali vidimo ovoga. Čudno. Ovo tam prebole. Ajmo tuka. Tamo žive še Slendermanom. Happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, like the Slender. A ne tu bi se uspio. Umri. Iskači go. Ovaj put vidimo da li je na stvarno unutar. Oh shit. To bilo samo moj ključ. Kao se izvrega.
Чакай. Не беше тамък. Защо видя? Видяха едно голямо нещо, че личи на човек. И... Водех се на почки. Монети. Видях едно голямо нещо, личи на човек. И... дебело беше. И имаше брада. И имаше една блуза, на нея ще пише Д, зелено Д и Ф. DF на английски. Да се поема това ще значи. На сръбски значи ще уби. Ти нямаш, ти знаеш. Некой ако знае, значи DF, нека каже в коментара, блуза с DF, зелена. Има закачено на дирка. И пашката са цървена. Ако знаете що е това, кажете ми, защото ние се нямаме пойма. Това. Загранда. Когато е следнер дук. Ела не фане. Колко ми се тепа. Може ли ничего сложим на британски? А? Не. А? Ей! Ша! Това е това. Пътуваме. Бубачки! О, колко бубалечки. О, шит! Не може да се качам. Веса. Кой знае, що е това DF, шкъртена с червена бойца. Нека ми каже. Също чакам да знам. Лисите. Шо? А? Шо? Може прекова масата да оставим. Но тази блуза ще видиме. Много е голяма, значи. За дебел човек. За дебел човек. Сега ще прашам на това. Играм си. Окей, чао. Ако някой знае, нека пише на английски или на македонски. If you know what that sign is, DF, and X across it, chat on me into the comments. Шако си скрил. И това е за дечки. Ова е четвърта епизода за мистерията Слендер Дик. Еба како? Не е Слендер Дик. Дик. И до следната епизода. Чао!